Nongeye kugusuhuza udahwema kubana n'inyunguramagambo official nitwa Kayumba Abdara umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Reka tuyahere kuri ivuga ko abarozi bo mu karere ka Gatsibo bagaragaje ko bishimiye icyemezo cy'ingabo z'u Rwanda RDF cyo kubaha uburenganzira bwo kwahira ubwatsi bw'amatungo mu kigo cya gisirikare cya Gabiro kuko inka zabo zari zimaze kwicwa n'inzara. Naho Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabonanye n'itsinda ry'abakuriye ibigo by'ubucuruzi baturutse mu kirwa cya Reunion aho bari mu Rwanda kuri amahirwe y'ishoramari no guteza imbere ubufatanye mu bucuruzi n'amasosiyete yo mu Rwanda. Na umunyamakuru w'imikino Kazungu Karaveri wakoraga kuri Radio DC yasezeye. Abayobozi b'ikigo cy'ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro cyitiriwe Mutagatifu Christophe Saint Christophe TVT cyo mu murenge wa Rwinkwavu muri Kayonza barimo ababikira babiri batawe muri yombi nyuma y'urupfu rw'umunyeshuri wigaga muri iri shuri. Aba bayobora iri shuri rya Saint Christophe TVT bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB aho bacumbikiwe kuri sitasiyo ebyiri ya Mukarange n'iyafumbwe. Abafunzwe bari musanzwe ari umuyobozi w'iri shuri hakaba ari n'umubikira Sœur Cassine Marcienne hakaba ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri bose hamwe n'usanzwe ari Uwihayimana Sœur Ngabire Marie Chantal. Abandi batawe muri yombi n'ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri b'abakobwa Iribagiza Benigne ndetse na Mpambara Jean Baptiste ushinzwe icungamutungo muri iki kigo cy'ishuri batawe muri yombi nyuma y'urupfu rw'umwe mu banyeshuri biga muri iri shuri Saint Christophe TVT witabye Imana nyuma yo kunywa ikigage bahawe n'iri shuri bikekwa ko hari cyo cyamuhitanye kuko hari n'abandi barwaye. Amakuru yo guta muri yombi aba bayobozi b'iri shuri yanemejwe n'umuvugizi wa RIB Murangira Thierry wavuze ko bafunzwe kugira ngo hakorwe iperereza. Urwego rw'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko abayobozi baririya shuri bari mu maboko y'uru rwego mu gihe gikorwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Twerekeje mu makuru havugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda, umutwe w'ingabo z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika ashyira amajyepfo zoherejwe muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo SAMIDRC ugizwe n'ingabo zavuye mu bihugu bitatu. Wabonye umuyobozi mushya wabaye umuyobozi w'izi ngabo ni Colonel Chembekire Kuva hakaba havugwaho kuba n'umusirikare ufite uburambe uturuka mu ngabo za Afurika y'Epfo akaba yitezweho kugira uruhare mu kuyobora ingabo ziri guhangana n'inyeshyamba zayogoje uburasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande inyeshyamba za M23 nazo zashyizeho abayobozi b'imijyi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo aho bagenzura mu myaka igera kuri 3 izi nyeshyamba zigaruriye ibice bitandukanye kuva muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero na Warikare ho hose hakaba hashyizwe abayobozi b'imijyi. Mu gihugu cya Uganda uyu munsi baramukiye mu matora yo gutora umudepite w'umugore uhagarariye abandi mu karere ka Kisoro. Gusa cyaje gutangaza abantu n'ubuke bw'abitabirira amatora muri aka karere ka Kisoro hari biro by'itora bigera kuri 311 gusa ubwitabire bwari buri hasi cyane. Bari guhatanira intebe barimo Juliet Musanase wo muri Democratic for Change, Sultana Salim Zubedi wa NUP rya Bob Wine, Aisha Chimpaye wa PPP, Mabre Ngabire wa UPC na Grace ya Kifeza umukandida ku mwanya wigenga. Nibo bari guhatanira umwanya nyuma y'urupfu rwa Salama Teke wari urimo. Mu gihugu cya Tanzania umucuruzi ukomeye ukorera mu mujyi wa Dar es Salaam wari ugiye gushimutwa yasobanuye icyatumye ananira abo barushimuzi. Deogratius Tarimo yasobanuye ko icyatumye abananira bagiye kumushimuta hari umubyibuho ukabije afite ndetse no gukomera kwe byo byamurokoye akaga. Amakuru dukesha Mwananchi avuga ko ku ya 11 Ugushyingo aribwo uyu mugabo yaragiye gushimutwa n'abiyitaga abapolisi ba Tanzania. Mu mashusho agaragara ku mbuga nkoranyambaga amugaragaza aba bose bananiwe kumuterura ngo amugeze mu modoka kubera umubyibuho uhagije yifitiye. Na Leta Afrika y'Epfo yavuze ko itazafasha abacukuzi b'amabuye y'agaciro bagera ku 4,000 bacukura mu buryo butemewe n'amategeko baheze mu kirombe. Umwanzuro ugamije kurwanya ubucukuzi butemewe. Abacukuzi bari mu kirombe cya Stanford mu ntara ya Northwest bikekwa ko abuze byo kurya amazi n'ibindi byangombwa by'ibanze nyuma y'uko polisi ifunze inzira bacishagamo ibikoresho byabo bajyana munsi y'ubutaka. Minisitiri Kumbudzo Nchovaheni atangaje ko guverinoma ya Afrika y'Epfo itazafasha
abacukuzi bacukura mu buryo butemewe n'amategeko kuko baba bakora ibyaha nk'uko bitangazwa na CNN. Ubucukuzi butemewe bukomeje gukorwa mu bice byahoze bicukurwamo zahabu. Abacukuzi baba binjira mu birombe byafunzwe bashakamwe ibisigazwa. Abacukuzi akenshi baturuka mu bihugu by'ibituranyi kandi ibikorwa byabo bigashyigirirwa n'amatsinda akomeye aba yabahaye akazi. Kubera iyi mpamvu rero abaturage babaturiye ibyo birombe bagiye bataka ibyaha by'ubujura no gufata ku ngufu ibikorwa n'ababacukuzi. Amakimbirane hagati y'amatsinda atandukanye bahanganiyeyo akenshi hateza urugomo rudatana no kwica abaturage. Ingabo za Isirayeli zagabye igitero cy'indege mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut ariko si kimwe kuri uyu wa kane nk'uko byatangajwe na leta ya Liban bigaragara ku munsi wa gatatu w'ibitero bikurikiranye mu museke. Ibitero bya Isirayeli byagabwe mu bice bitatu mu nkengero za Beirut nk'uko byatangajwe na National News Agency ya leta. Ibitero byakomeje no mu gace ka Gobieri Avichei Adrae. Umuvugizi w'igisirikare cya Isirayeli mu rurimi rw'icyarabu yashyizeho amatangazo mashya yo guhunga muri izi nkengero z'amajyepfo ya Beirut aburira ko ingabo za Isirayeli zishaka kugaba ibitero ku nyubako zaho zivuga ko zikoreshwa na Hezbollah. Raporo nshya y'umuryango Human Rights Watch ivuga ko Isirayeli yakoze ibikorwa byimura abantu ku ngufu b'Abanyapalestina muri Gaza mu buryo bwateguwe kandi bukorwa ku bushake bikaba ari icyaha cy'intambara n'ikibasiye inyoko muntu. Iyo raporo y'amapaji 158 yasohowe n'uyu muryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asobanura imyaka irenga 13 yiyangirika rikabije mu gace ka Gaza nk'uko yeni bivuga. Abantu bagera kuri miliyoni 1,900,000 bavuye mu byabo barenga 90% abaturage bose ba Gaza. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye na Inyungura Amagambo Official. Dusubira ubutaha.